Kami tidak ada yang bermain dan tidak ada yang memasuki lapangan pertandingan. Mohon, pertandingan hanyalah pemain dan ofisial pelatih serta tim medis untuk memeriksa. Ujung sana habis, sebelah sana sawah. Nah, itu ambil bola. Di ujung gunung, juga di ujung daripada jalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ ماجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا يا الله من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعات والضلالة اللهم سلمنا يا الله سلم إسلامنا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم أخلاقنا وسلم أحوالنا في هذه الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله كما استجب دعاء baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jojo Joyce penyerahan trofi yang akan diserahkan oleh Camat Labuan Haji Timur Bapak Ahyar SH. Kepada Bapak kami persilakan. Merebut pemain terbaik turnamen pemuda tingkat 1 Surabaya Jaya. Selanjutnya top skor turnamen pemain kami persilakan. Akan diserahkan oleh Bapak Zanzami ST. Kepada Bapak kami persilahkan. Persipol yang berasal dari POI Labuan Haji Barat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. PSKS.
Trofi akan diserahkan oleh Ganda Irsan Sofiandi. Kepada ganda waktu yang tepat kami persilahkan. Selanjutnya juara 1 bersama yaitu Bapak Yulami Esa Rima. Keberapa waktu yang dapat kami persilahkan. Malah untuk Ras